personal ako, mereka nak tipis speech. Setiap kita sinumay defense. La Comisión de Ministerio trataba de salir 247 na Shorchal Sarochot y Jacua Jesús Shorchal Resh Loconiki. La luz de que yo me vale mayor Chopel y Rochot y Jacua. Jacua Jesús Shorchal Resh Loconiki Zapachon Resh Loconiki Pero yo Jacua
amados hermanos, Tuhan nasa sos kan Ismail pun diwanal sa kalbis barangkin. Bukan ng Diyos, ahos lokal, ahos imalis ko ang kiti kalwa. Maali ng kapal, maali ng kagis lokal, magkapitsiruan na kong kangelan. Ikakwa Diyos. Sa diyo na lain to, di ko sulit kakwa, argili kanghel, yung kayo sisbangkis na lain. Pagkanabak sa rong ni Diyos, di hokyan, sa terus manangkin, hokyan sa terus kebal, soklen, kanghel di Diyos. Sa diyo na lain, to di hok sisip, kanghel, dinikik kanghel, sa kanghel di Diyos, sa item buhay. Sa bingkay si Holis, to di hok, siru di Diyos sa nalanakwan. At kagawa ni Makwan Diyos, onimila sangki kaba. Lagi Diyos na echarin social de luchitos. Di Makwan Diyos na kaba. Ako'y ni oro, ni plata, ni bronze. Ako'y chispunil kakwa Diyos. Ako loob nakatalo ko rin kako, dake kalo-kalo rin chispunil na kabano at kakwa. At Diyos siya kaya kakwa Diyos. Skabis na sulaw ni Angel, sa Espanoel ni Diakono ng Iglesia, Presidente ng Iglesia, Unión Femenil Misionera, kakwa Diyos. At Diyos siya kaya listuame plakola la kahol ni Ismaika, listumin, listuam smezeu, stimang kini templo, magbitekwan, magbitelokoning at kakwa Diyos. Osok desini na kikain, santo presini na kikain at kakwa Diyos. Aling kakwa Diyos, telokoning, latinamit kakwa, lakpanganin, dito makinapakan, dito makinajola, aling kakwa at kakwa Diyos. Walimit na siya kakabas na nanakwan. Pag Diyos siya kwe, anakwan na kairintik ko na kek, kahos siya bilal, arites ka panila, sangki ka ba at kakwa? Osok na sinik ang kilain. Osok na sila walal. Osok na sila rapin. Lisyok sa lahat ang kin. Tsake, tsake rin siya. Tsakosin, tsake rin osok na sikil at kakwa ni Diyos. Pag Diyos kakwa, temali man pastor, temali sumatin, iskokalo ka ba Diyos? Temali presidente ng Iglesia, temali diakonos kakwa Diyos. Chiskurilep binigay angela sa lahat angel o sortesin nila kay Baban at kakwa. Lahat Diyos sa recha chiskunil kakwa. Liganap sa lakot sa nalay at kakwa Jesus. Pag Diyos siya pwede Makwan Diyos. Hanay ni angel na kabalo sa napilapan na ating Diyoto kay Diyos. Nakachiyabala ka ba Diyos buwan si Santo nakaganak sa lago sa lionalain. Diyos sa kwabe. Diyos na holbe utisabdil mo sila. Amen. Amen. Silang kamas. Kakit problema ng Diyos sinika. Usta di honalain na skwani patoshinko ti kanapli honapli diakono ko siya na kwani kakete shnusin o kwani ponacho kre para kwani diakono naruna krishnomekchak li pakwani angeli MC liko evangelion talira niki Alegues hermanos y hermanas, yo que na yo chisman kilo la canje na sa sencho la escuela que con la in chiruna manchia shek angela ki hermano ucheshena nakshipa mancha sheshena kwa hunika ushes de la takam ana sahuru tanta kasul kunaten mancheshe pikakwana y con cosa de ángel
Ingkas kapat kag anghel, nakakupaan, makundas pat sa anghel, awanan di Dios na sikro di humhum. Nakto makina kyo lacha ki humhum, likakwa ak nasyaw karulis mata ni humhum. O kanak lao, Mantiyo ni kakwa ni kam lahuchiak chipabang sa Iglesia Bautista tuksakin ak simpabanchak awanan kyokin chichicheko ut ni magkashira ni Dios na toharin ka chikakewa chikulak Mantiyo ni kakwa na shushke chikulak sa likonal na sao sa inchol charibal hermanos hermanas Este namit, Iglesia Católica, Renovación Carismática, Iglesia de Dios, Mantiyo Shere, Kulunik, Redikalebay. Alina kotunak, nakapahami Dios, nakulani iti, utang ginala, redaksyokan, sabi na elikangel. Kanaka Mantiyo Shere, Kulunik, Huawili, Iglesias invitadas, Iglesia Zetum, Playong kaninang magkuan, vencedores, Chactela, Misión Sactelos, o Achinque vencedores, no chueca, aunque vencedores, Mantiyo Shere Kulunik, hermanos, hermanas, Nasao Salinchol, Chekulval, presidente de la iglesia, Naval Jonal Shinkiena, Marico Inclu, Trajuan, presidente, Habanan de Dios, Nashiku Salikangel. Chocaín de Ángel Hanaín, Laín, presidente de la iglesia, relidiáconos, presidente de la construcción. Joshinquien, Napal Rahna de Takasera, de historia de la iglesia, Habanan, y Mantiyo Shere Dios, Nasao Sare Cachol. Joquea Bajulica, hermanos, de Kyokechi Lokesa, de Facebook, Nankesa y Chole. Shpanak nabal Kyokechi Lokte ut Hoak Pilikwan Ketchak Salina Tiltenamit Mantiyo Shere Kishtente Shorwanchish Waklesen Kili Nakhekai Nakshintikip Chak Nakshok Chak Lichia 1 de marzo de 2021 Shinkoshlak Shinshukwaku Chinkie Matinkuy Put Manating Erelit Seru Awa Mantiyo Shere Dios Kuhaikin Shisasa inchol kawin chol sa limpawal. Laulak pawanil rahlal kutana ko kya lokri kikila o okche mausa musi nakshur pawan di mausa queen shik narilala pawanil. Inka narashik sa misbalbash kones narakpan to shikam lao. Shik narek anak shok el chakran lao. Yung kabano marikamas chabil amalan kahrita ko na naobre. Mantiyo Shere, hermanos, Iglesia Católica, Mantiyo Shere. Mantiyo Shere Kulunik, Shere Rabicha, Hunshaman Kulah, Kuangkincha Terikim, Mantiyo Shere, Chesh Kulunik. Stuzularik Angel, Tishkia Vasilio, ka secretarios, Kanas Katus, Ruchish Kulinik Angel, Kuangko, Chiruni Kunchia, Shok Angelak. Ut Aricuane kwa Felix Ut kwa Isidro Mahieba Pavanela Manansha Shimayeha Dilok Rupechin Tranquilo Comité de Construcción 1 de enero 14 de enero 2021 Kachatuber Chishkulili miembros Kakie Charutaban Maki Angel Matakatiki Manakmaki Ishpanakmaka Itumin 64,000 tuminkuan kahui reski hachili o chorchengo. Pues aquí parna to kulak. Pero Mantiyo Shere Dios yo kulak to salir parquish kah kulak. Ut anak Juan narunin viejo de que hermanos nos que el evangelio que Dios en la kaut Shbalakto Jensa Shole Literamit, Limahia Pavanel, Sheuken, Shemayakcha, Renataru, Shakerikagua. La iglesia Inicash aquí, la hora comité cajones, Incash Esquil y hermanos Joneser, Shoruanche Esquiva aquí, Rigilete, la Eshikaleba, Mantiyo Shere. La imas ni Mantiyo Shichiru, ni Kaguash, Manakakuchiruana, ni Makoshin.
naksuwerte ka. Inkasuwerte ka na kakones, chalenas katikibik angel, bantyo sharing. O ka na ni ganang shkona rin na sekretaryo, tishkiabasis, tusudalik angel, o nalumetsa kwa. Felix, rin ang tishkiabas, tusudalik angel. Bantyo sharing, naksuwerte ng asalik angel. Li Dios, elish sa elish chore. Katikib chak, mau Pastor Juan Luis Juan, presidente de construcción Shkashaka. Amanang kikosa di asociación Shinkanalain. Kialak kiekan ro ingkweshi konalan shkalakinkin ni mi angel por tingka tingruan. Pero chibuli Dios maka chaah. Shkeli tanale guti takawilal renak chokain kachotuk tik sarihonalain. Bantios le kolunin.